Ono mi kao, onda kao, živio. Kao, rupa! Prolilo mi se. Duško, sad si misliš da sam ja u vrtiću, pa takve čaše imam, aha. Ne, mi u vrtiću pijemo iz normalnih čaša. Aha, male doze. Slušaj, ja sam isto mislila da pijem, ali budući da su mi rekli da ovdje moram biti jako ozbiljna, jer pričamo o ozbiljnoj temi. Znači zapravo radimo urarski posao. To je to. Znači, a ozbiljna tema je kako djecu ne natjerati, jer natjerati ih ne možemo ništa, kako djecu pozvati da jedu sve, kako im napraviti zanimljive Kako im pokazati da jedemo sve? Kako im pokazati? Pokazujemo svojim primjerom, je li tako? Aha, znači moja djeca, ja nemam djece, ali moja djeca bi bila, tebi teško odgojiva možda. Ne bi. Misliš? Ne. Bila bi ovako kao mama. Super. Ideja je napraviti jedan zalogaj koji se sviđa svima, sviđa se i odraslima, sviđa se klincima, sa poznatim nekim okusima. Ja sam danas mislila da ti i ja napravimo pizza tortice sa podlogom od palente. Na posteljici od palente. Ovdje imamo 750 ml tekućine, znači pola mlijeko, pola voda, i imamo 250 grama instant palente. Omjer je 1:3. Dobro. Ok, a ako hoćeš kremastu palentu možeš ići na 1:5, ali nama to ne treba jer mi radimo Mi trebamo nešto tortice. što će biti podloga. Tako je. I sad kad to provrije, znači prvo infuziramo malo taj timjan, ovo je već za onaj moment koji sam rekla vole ga i odrasli. Znači imat ćemo taj fini, lijepi začinski moment. Ja se volim s ovim igrat, znači više niš u kuhinji ne znam raditi bez ove pincete, odnosno pince. Pustim, znači taman da mi zavrije to mlijeko i voda i kad to proključa dodam masnoću. Sve je finije kad ima malo maslaca. Međutim, dok mi čekamo da ovo zavrije, ja mislim da tebi treba ključna stvar u kuhinji. Noževe sam sklonila. Dobro. Da, reklo bi se da mi treba... Mislim da ti treba pregača. Da mi treba pregača. Lovi. Opa! Spasio sam ti život. Ja sam u ovoj, kak se zove, ulozi samo lijepa i vodim tebe kroz ovu priču, jer nadam se da kad se vratiš u vrtić i kad klincima budeš pričao o jednoj teti koja ovako kuha super stvari, da ćete nekad to i... A to ide samo iza, okej. Malo... Ne, to je okej to. Napravi se struk. Ne, Tak i ja. Ja na poslu imam pregaču. Uvuci trbuh i napravi struk. Ja sam na poslu svakodnevno s pregačom. Onda sve znaš. Vrlo sličan. Pa da, ne igram košarku, nego radim u vrtiću. 20 i nešto godina. Striček mi nije prezime, prezime mi je Ilijević, striček mi je profesija. Neki ljudi actually misle da se striček prezivam. Te ljudi, ja bih voljela biti ti ljudi nekad. Dobar dio svog budnog stanja provodim sa tuđom djecom u vrtiću, a onda ostatak budnog stanja snimam video o odgoju i onda je nekako to... Ne da te još ovako zahaklaju da dođeš skuhat palentu. Da dođem snimat to još o palentu. Ali na ovakvoj ploči nisi nikad snimao, tako da oprosti, pomiluju i prije nego što krenemo dalje, jer sad si se lijepo predstavio da nam ovo ipak ne bude preinfuzirano, jer onda će klinci reći da tu neki čudan. Ovim za obrve? S tim za obrve, ovako to staviš tu na papir i mi to bacimo u smeće. Znači uvijek stavljamo u laganom miješaj. Kako to? Pokretu, aj molim te malo energičnije to. Pa... To vidiš kako ja. Ja s ove strane tresem, a ti s ove strane. Tako. U pravilu za instant palentu nam treba svega par minuta, brzina, vještina, radiš to zgloba. Znači cijelo vrijeme miješaš, u jednom trenutku kad počne onako bubblesi, to će početi ključak, onda ćemo smanjiti i prebacit ćemo u ovaj pleh koji sam ti ja već pripremila. Naravno da imamo pravu palentu ko nekad, to bi se kuhalo po pola sata, tuklo se na vatri. Nama to danas je nepotrebno. Jer imamo instant. Zato nemamo ni vremena, a kažem da držimo pažnju od djeteta, ovo bi slobodno moglo napraviti s klincima. Ali klinci nemaju zapravo problema s tim, njima je bitno da oni sudjeluju u tome. A i da ti to traje još 20 minuta. Neko će ti tu doći pa kao okej, hoćeš sad ti probat, počeš ti probat, počete vi probat. A onda moramo smanjiti vatru da se slučajno ne bi zapekla. Aha, to kao, fake sve, mi odrasli možemo koristiti. Fake dok ono mrežama. Ko ovo sad što, mislim, je li stigao taj catering? Nema cateringa, što mi kao pravimo. Ne, ti, ajmo sad. I sad ovako. Vidiš, ovo je, s obzirom da se kuhalo stvarno par minuta, slobodno uzmeš ovaj lonac. Rukom. Nemoj rukom, tako, a ja ću ti, imaš vidi, pa to, sve zna majstor. Ja kažem ko je izmislio ovu špatulu silikonsku, treba dati Nobelovu nagradu, da pokupi sve. S tim možeš, koristio sam i u građevini, actually. Je, ja isto.
Da. Ja gletam, sad bi ti pokazala kako će izgledati ovo da bude tako lepo da ćete primiti odmah u komoru bez majstorskog ispita. Ovdje imamo dimljeni sir, to je ovako malo specifično, možda klinci nisu navikli na aromu dima ili vole klinci suhomesnato, dimljeno? Pa, nemam pojma. To je obiteljska više stvar. Jel? Da, vrtići drugačije to malo pripremaju. Bude suhomesnatih stvari u tipa varivima, to, ali tipa po 45 nema. Pa to okej, po 45 meni nisu dali jer su rekao da je to za goste. Da. Znaš, ono kad režeš to kao to za goste. Da, tak da, vraćam se opet na tu rečenicu, on će jesti ono što mi jedemo. Okej. Ono što vidi da mi jedemo, sasvim ok je reći, to sam nedavno negdje ispomenuo, ok je reći da mi nešto nije fino. Ali, naravno, tipa, da. ako je to negdje za ručak, gdje nisam doma, gdje nisam mogu birati, gdje se nisam mogu sam skuhat, gdje sam možda premal da skuham sam, u tom nekakvom trenutku nemam drugo. A kako kako reagirati u situacijama kad nema drugo, kad se nešto djetetu ne sviđa i kad je u pravilu to? Znači, koja bi bila tvoja reakcija u tom slučaju? Šta misliš? Da te pogledam. Nemoj da te pogledam. Ne, pa nema gledanja, pa mislim jesi gladna. Aha, ja sam uvijek. Pa, ali mislim onda, znači da, žao mi je što to ne voliš, ali ja ti ne mogu dati niš drugo. Ovako, sad ćemo ovo maknut. Može. Imamo žlice. Možeš slobodno probati ovu rajčicu i vidi jel bi je ti dosolio. Jer kod neke stvari možemo napraviti naknadno, kod ovoga baš nije, bilo bi dobro da je onak slano kak treba. Ajde, slano. I ono što klinci rade... Sad ću ti pokazati kako se u profesionalnim kuhinjama proba. A ja ću ti pokazati kako se u vrtiću proba. Ajde. Ovak. Ja mislim da treba soli još. Ili? Ne. A za vrtić zapravo ne, meni da. Ali... Ja ću ti pokazati kako probaš u profesionalnoj kuhinji. Staviš bilo vruće ili hladno ovdje. Probaš. Onda s ovom žlicom možeš probati 17 stvari, a ne stalno... Aha, kao... Kao u pravilu. Ne, kad bi dođe u vrtiću ručak pa ga onda odklopiš, onda neko kihne gore i kaže, a što imamo danas? Ja ti inače airfryer jako često koristim, zato kad se samo dvoje i onda u pravilu sve radim unutra. Znaš što sam je super? Za podgrijat stvari. Dobro. Znači samo kliknem unutra i podgrijem, a s druge strane... Ne da mi se svaki put pali pečnica, pečnica ima te pirolize, autolize, ali ovo pereš, baciš u perilicu, opere se samo, top stvar. Imaš ti air fryer? Ne. Aha, ti si samo frajer. Pa to je okej. Hvala. Ja ću ti sam pokazati, uzmeš malo ove naše rajčice. Staviš gore. Imamo i više nego dovoljno, on to dosta obilato, vidi se da radi u vrtiću, jer... Ko da sebi mažem. To ono ko kad si mažeš, šta voliš na kruhu jest? Pa ne znam, zapravo maslac mi je dosta draga stvar, med mi je dosta draga stvar. Znači voliš maslac i med zajedno, to mi je super. Da. A od slanih stvari? Voliš med. To je isto. Pa šta, za maslace može ići svaš slano, nekakav sir. Sir. Neke stvari po 45. Želiš li sudjelovati u ovom činu stavljanja naših tortica u air fryer? Ajde probaj, viš da nije teško. Nije teško. Znači to onda staviš to ovako unutra i dobra stvar je da ti školarci već to mogu koristiti. Sami? Da. Uz naravno uputu roditelja. Da, jer stvarno, prvo lagano je, drugo ovak je kompaktno, nema zagrijavanja, mislim da je šansa. Možeš razgovarati s njim. Da, može ga zagrliti. Ide ti u crnu majicu, ostavlja packe, pardon. Čekaj. Nisam rukavice uzeo. I sad vidiš. Mi sad ovak totalno neprirodno ovo radimo. Dosta je često dobra stvar u kuhinji ga imate ispred sebe, ne ovako iza, ali nam je bitno da vi vidite, a ne da mi vidimo. Tako je. Ali on, evo, kaže, ova pjesma mu traje 180 minuta još. Ta pjesma mu traje 10 minuta, a 180 okretaja. Da ti sjećaš onih... Ploča, ali ne ovih ploča. One ostavljaju packe. Ali znaš šta ti je još super kod ovog air fryera? Ima funkciju kuhanja na paru. Znači, ovdje smo napravili vrlo jednostavne zalogaje. Super je za korištenje zato što i za sam, ajmo reći, obiziti problem koji smo dotakli, znači nismo koristili količinu ulja, nikakvu dodatnu osim ono malo masnoća koju smo stavili u umak i u palentu, znači ne treba mu dodatna masnoća, a kuhanje na paru je isto super to kasnije kad kreneš balansirati prehranu, pa kad shvatiš da je brokula na pari bomba, da možeš pojesti 2 brokule, unio si malo kalorija. Ili što klinci kažu zeleni karfiol. Za brokulu? Da. Wow. Da. Sad ću ja to u sljedećem receptu ću reći, kupite zeleni karfiol i skuhajte ga na pari. Možda sam u air fryeru. U air fryeru. Imam
Imam možda par stvari ovo vezano za klince, za to kak jedu i šta jedu. Znači da, sudjelovat će u ovom super aktivno i ovi mali. Da, treba će im taj stolček koji... Ja ipak ne stojim na stolčeku, ali sudjelovati u pripremi hrane kakve god, variva, mahuna, špinata, svega. Ako sudjeluju u tome, šansa da će to i pojest, ne mora ni izgledati jako lijepo. Da vidiš peciva kako oni rade. Oni sami oblikuju, da li će to biti, mislim oni kažu da je napravio, nemam pojma, žemlju, kiflicu. I pogotovo pošto je to staviš kvasac i sve to unutra, pa to još odnesemo zajedno u kuhinju da se to ispeče. Izgleda ko ništa, izgleda ko tartufi Ali njima je to i oni će to pojesti, oni će to odnijeti. Pojest će dio za ručak često, ali će odnijet će doma i podijelit će s roditeljima. Mislim, to stvarno bude i ukusno. I ponekad radimo neke keksiće i uživat će u toj hrani koju rade. A koja je dob, baš tipa, pričamo o vrtićkoj toj dobi, da baš djetetu, ovo što se rekao, nasjeckaće. Oni imaju one noževe koji su plastični, keramički, kakvi. Znači, koja dob kad možeš djetetu stvarno dati da režu, da. Pa mi smo, recimo, nožiće za mazanje putra uveli između 2. i 3. godine. Što je skroz okej, jer to ti je ista stvar. Znači ja sam došao tu i nisam počeo sad nabijati po ovome prema da je izdržljivo, nisam počeo nabijati po ovome prema da je i to izdržljivo, nego gledam tebe, šta ti radiš sa priborom, tako isto i dijete. Znači vidi na koji način ćeš koristiti i ovu pincetu, i pjenjaču, i cjedilo, i ne znam šta, i onda će tebe oponašati i na taj način će učiti. I na taj način će učiti, gle, ovo mi je, možda mi je lijepa boja, možda mi je fino mirisalo nešto, možda mi je bilo fora pod prstima, u jaslicama ljudi znaju koristiti palentu koja nije kuhana, nego koja je prhki materijal, kao medi za igru, jer on zapravo smiruje. Da, tijesta, zato sam ja brašna i sve to. palentu, da se oboje smiri. I sve te stvari su zapravo super da klinci budu u doticaju s tim, da nije sad ti se tu patiš i radiš na brzaka ručak ili bilo kakav obrok, premda imaš opremu da to bude relativno brzo i da bude zdravo, a klinci su tamo negdje rade nešto stoto. Pozvati ih, uključiti, dati im povjerenje da znaš da će moći s tobom nešto napraviti. To kad ih vidiš da sa 2,5 godine znaju namazat tipa putar na kruh, super, da se znaju strpiti, da se on omekša, da bude dovoljno podatan ili nekakav sirni namaz, to je već zapravo win. I to im daješ gorivo za njihovo samopouzdanje, da će se oni uključiti u nešto i da će oni nešto pametno i napraviti. Pametno napraviti. Pripremit će si doručak. U pravilu ja stalno govorim neću, ne volim, ja sam pak čula, doduše ne vrtićka dob, nego školska dob, mi mrzimo. Ovo je recimo, ovaj recept je sa jedne radionice na kojoj su doslovce, sam ja rekla, to je namirnica vašeg kraja, radit ćemo s tim. Znači ja nisam ni uspjela reći čim radimo, su rekli mi mrzimo palentu. Ali to, znači... A kada se taj mrzimo počne događati? To je neko čuo negdje. Jel? Pa to čuješ negdje. Djeca ne mrze stvari. Dakle, stvarno, temeljeno na 20 i nešto godina iskustva, djeca ne mrze stvari. Ne vole ići popodne spavat, što ti se kroz život promijeni. Da mi je sad leć tu iza ovog šanka. Nema, slušaj, nećeš leći jer imamo još posla. Ali imamo je mi prvo pojest, pa onda. Onda leć. Tako je. Tako da, čuju negdje, čuju od prijatelja, od prijateljice, neko nešto kaže, neko od odraslih negdje prokomentira. Potpuno nesvjesno. A oni upijaju sve. Šta god mi kažemo, šta god mi napravimo, na šta god se mi nafrnimo, to će oni raditi. Jer to rade ljudi koji su njima jako bitni u životu. Biti svjestan toga da smo mi njima svima jako bitni i da ja kažem, ja ti to neću jest, meni je to fuj, ja to ne želim probati, to nije kuhano, neće dijete to probati. Znači opet mi smo, krivi smo super je u nekakvim situacijama tipa za rođendan ćeš raditi male pice. Ali onda daj dođi mi pomozi pa ćemo mi to napraviti zajedno. Pa šta misliš šta bi mogli još staviti tvojim prijateljima? Hoćemo uzeti gljive pa ćemo ih izdubiti pa napuniti unutra nekako punjenje pa napraviti. Da li će dijete doći na ideju da ide samo jest gljive? Možda hoće, možda neće, ali ako vidi od mene da se to može tak napraviti ili od tebe, ili od mame, ili od tate, ili od bilo koga, to su onda druge stvari koje krenu. Znači moramo paziti kako moramo ih uključiti. Mi, prvo što govorimo, što radimo
i sa uključivanjem mislim da je puno veća šansa da će onda je ta nekakva paleta stvari koje stvarno vole, a ne jedu zato što su vidjeli. Palenta stvari koje vole. Tako je. Da će u stvari se proširiti. Da. Ti ćeš pričekati ovu minutu, ja ću nam donijeti jedan lijepi tanjur ili dasku na kojoj ćemo izvaditi naše te picetice i kaže mi evo tu ćemo pustiti ovaj bosiljak, ovo ćemo pustiti par minuta da se ohladi, prvenstveno da se ne bi opekli. Bosiljak smo spominjali off camera. Off camera, to ćemo se vratiti. Znači bosiljak smo spominjali kao nešto prije uvođenja kućnog ljubimca doma. Uvedeš začinsku biljku ili nekakvu biljku o kojem dijete može brinuti. Čekaj, posadiš ili kupiš pa se pa možeš i posaditi, možeš i kupiti. Dakle, danas u stanu možeš imati teglicu sa nekakvim začinskim biljem, pa tu i tamo možda to čvakneš. Čak i u prolazu, ne mora biti u kuhinji. Da sad, probaj, mentu. Ne mora ići isključivo u mojito. Mi sad ovo slobodno ovako i vadimo i slobodno staviš na ovu ploču na kojoj smo kuhali jer se ogreva peče. I lijepo izgleda, ali tako? Da. Izgleda ko nekakva pizza palenta. Znači uvijek startamo iz sredine jer nam je tako lakše. Znači ovako. I ovaj lijepi sir sa strane. Evo slobodno krene. Ja ću nam ovo malo pomaknuti da nam ipak bude ljepše. Viš ovo nije uopće jako vruće. Odnosno nije ni malo vruće. I pustit ćemo te naše picice. Piceti, odnosno rekli bi picete. Piceta. Ne pinceta, to smo stavili tamo prat. I ono što je jako bitno, znači ja se opet vraćam, znači ti si pričao o svježem bosiljku, znači znamo da na tek pečeni sir ide super malo origana. On se u pravilu ne stavlja prije pečenja, može se staviti malo umak onako kako smo mi stavili. Evo ja ću ti ovo malo pomaknuti. Ja sam baš mislio. Ali imamo još. Dobro. Stavi. To su ovi neogledni. Ne, pisu, ovi kako? Ovi su za goste. Ovo je za goste, tako. Tako je. Ajde, ima još jedan, 8, koliko nas je ovdje, neko će gledat. A kako je to sa dijeljenjem hrane? Tipa kad treba podijeliti, kako klinci reagiraju kad kaže daj to po pola? Pa zavisi... Zavisi što? Da. Jel daju čokoladu dijeliti? Da. Sve da. Ali ima, mislim... Opet se vraćam na to. Šta vide nas da ćemo napraviti? Vidi vici. Tako je. Bravo. Ok, te pusti neugledne, sad nam je ovo jako lijepo fanetka. Čekaj, stružimo ovaj fini sir dolje. Aha, fini sir? Da. To probaj sad. Naravno. I sad, evo, ovo su naše palenta, picete za svaku dob, odraslu, vrtićku. I gerijatrijsku. Pa može se žvakati bez dubala. To sam ja htjela reći, ali slušaj, great minds think alike, ali ovo je grozno kad se ovako nađu. Pa nije grozno, pa sve nas to čeka. Mislim, nadam se da ne, ali mislim ako me čeka ovakva fina hrana. Ok, znači sviđa ti se što smo napravili i mislim da bi ovo klinci u tvom vrtiću jeli. Mi? Da. Hoćeš ponoviti ovaj recept? Ili reći samo kakvima kuharicama, ja ću te popraviti. Gle, za tipa vrtić koji ima opseg 450-600 djece. No pravi ovaj cijeli pleh i metneš ovo, mislim ovo naravno može ispeći u pečnici. Ako ih dođe samo 8 taj dan može. Može se ispeći u pečnici, znači mi smo danas koristili ovaj shortcut jer prvo M je zgodno, M je za male količine, M je brzo. Ne, moglo bi se sigurno raditi i u vrtićkoj nekakvoj situaciji definitivno, jer i suradnja sa unutar kuće, jer mi kruh kad radimo ili ta peciva ili te keksiće, onda odemo dolje u kuhinju kod teta kuharice, sa plehom, stavimo to unutra, onda one nama to pošalju fino složeno, ispečeno na pladnju. Da, na kolicima dođe ono na pladnju skupa sa ručkom najčešće, jel? Pa budući da se priprema je možda 10 minuta je pečenje, najduže se čeka u stvari da se palenta ohladi, ali treba je možda sat vremena. Srček Duško, meni je bilo jako lijepo s tobom danas tu i svidio mi se ovaj moment što ti voliš krpu držati i brištati sve iza sebe. To je jako pohvalan moment u kuhinji. Kad svi odete, ja ću oprat pod. Ja bih voljela da Srček Duško ostane malo duže, ja ću mu platiti parking. Hvala ti. Hvala tebi. Evo, it was a pleasure. Da. Kuhat ćemo opet, ali... Ja ovo želim probati. Aha, hoćeš... Mislim, osim sira. Može, mogu i ovaj odavde koji nije za goste. Ajde probaj taj, pazi, dosta vruće. Znači to ja uvijek govorim, znači vruće je jer sir, kad zagrizemo, to onaj najgori dio kad spržiš nepce. Onda gubimo zube za... Ne, onda više ništa ne osjetiš kad ispečiš nepce, tak da... Da, ali malo je vrućkasto. Ne, vrućkasto je, tak da... Da, što bi klinci rekli vrućkasto je. Vrućkasto, i ja kažem isto vrućkasto je. Ostalo ti je.
Iz vrtića još. Da, nisam išla u vrtić, mene baka, ja ti nisam ovakve stvari pekla, ja sam ti ja sam mu rekla, nemojte jest vruće, pustite da se pohladi barem 5-10 minuta, jer kad ispržite nepse gubite sve receptore, ali volja za jelom i dalje ostaje. Tako je, ostala mi je volja, premda ne ostaje više ništa. Super. je. Top.